It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the young at heart. It's 5 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bambe ekseni sengiyavala. Bambanga ekseni sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje uphuma emsebenzini. Bambanga ekseni sengiyavala. Cela ukukhuluma nawe namhlanje lemzuzu embalwa sengisalele ngithi kuyenzeka uNkulunkulu akuvezele la uyakhona kodwa engakuvezeli uhambo lwakho la uyakhona. Kuyenzeka uNkulunkulu akukhombise ukuthi uyakuphi kodwa engakuvezeli ukuthi ngaphambi kokuba ufike la uyakhona uzodlula kuphi. Abantu abaningi uNkulunkulu yamakhombisa ngelinye ilanga ukhombisa uIsrael uthi nizophuma la eGibhithe niye eKhenani kodwa akabatshela ukuthi ngaphambi kokuba befike eKhenani kuphi lapha bazodlula khona. Ngoba uNkulunkulu ujwayele ukukuvezela idestiny yakho ukuthi uyogcina la kodwa engakutshela ukuthi ngaphambi kokuba ufike la iziphi izinto oyodlula kuzona. Ngoba abaningi mabengatshela ukuthi ngaphambi kokuba ufike la uzodlula kuphi bengavele bethi hayi inkosi ngiyabonga ngamane ngayi mangizodlula ezintweni ezinje. Manje uNkulunkulu vele ukukhombisa ukuthi wena kumele ugcine la ngelinye ilanga kumele ufinyelele la kodwa ngeke ubone ukuthi iziphi izinto ozodlula kuzona. Zonke izinto odlula kuzona ukuze ufinyelele la uNkulunkulu afuna ufike khona zisuke zikulungiselela ukuthi mawusufika la uNkulunkulu afuna ufike khona ungabi nayo inkinga. Kunezinto uNkulunkulu asuke ezidevelopa kuwe eziyodingeka masufike la uNkulunkulu akakubeke khona. Ungakhathazeki mangukuthi uNkulunkulu ukutshela ukuthi uzoba yini uzofinyelela kuphi kodwa mawubuka impilo yakho izinto oyibona zenzeka kuwena azisho lutho ngalento athe uNkulunkulu uzoba yiyona. Engani kwenzeka nje uJoseph watshela ukuthi uzobona ilanga limkhothamela abone izinkanyezi zemkhothamela abone nelanga limkhothamela kodwa uthi maye hamba abone into emkhombisa ukuthi uzokhothanyelwa yilanga akhothanyelwe izinkanyezi akhothanyelwe nayinyanga. Uzibona esemgodini uzibona edayiswa abafowabo uyibona abafowabo bemzonda ukuzondwa ngabafowabo akumkhombisi into ethi nje ngelinye ilanga uyokhothanyelwa yilanga inkanyezi nenyanga. Kuyenzeka uNkulunkulu akukhombise la uyakhona kodwa engakutshengisi izinto zodlula kuzona kodwa ke zonke izinto uJoseph adlula kuzona abhekana nazo yizona ezazimlungiselele ukuthi mayisefike lapha phezulu ekwazi ukuthi ame ngoba isuke zemqinisa isuke zemnikeza amandla isuke zemnikeza istamina isuke zemnikeza ifoundation akazoma ngayo. Ifuna ukuthi kuwena ekseni uNkulunkulu usekukhombisile ukuthi uzoba into enamandla uzoba into enkulu kodwa zonke lezi zinto ozibonayo yizona ezikulungiselelayo ukuthi mawusufika lapho ufika usuready. Mawubuka mhlambe nala ukhona njengamanje akusikho uyitshela ukuthi uyokuba khona kodwa la ukhona uyakudinga ukuze kulungiselele la uyakhona. Mhlambe nabantu onabo njengamanje akusiba abantu awuyitshela ukuthi uyoba nabo empilweni kodwa nabo labo bantu uyabadinga ngoba ibona bakuprepare ukuthi mawusufika lapha ufika usuyilento uNkulunkulu akafuna kube yiyona. Ezinye izinto ezenzakala empilweni yethu asithandi kodwa lethi iBhayibheli zonke izinto isebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo. All things work together for good for those who love the Lord. Mhlawumbe ungayithola ungekho endaweni obuyitshela ukuthi uyokuba kuyona kodwa bekufanelekile ukuthi ube lapho ukuzolungiselela ukuthi mawusufika la uNkulunkulu afuna ukufikisa khona ube ready kuba khona. Ngoba uNkulunkulu akasitshela uhambo lwethu ukuthi liyodlula kuphi kodwa uyasitshela ukuthi siyogcina kuphi. Kodwa ke mangakabi kahle mangakabi kuhle kusho ukuthi akakabi isiphetho sakho akakabi la okumele ube khona usadlula nje uyofika la uNkulunkulu afuna ufike khona. Ngoba uthi uDavid noma ngidlula esigodini sethunzi lokufa ngiwesabo kubi akasho ukuthi noma ngihlala esigodini sethunzi lokufa uthi noma ngidlula ngoba amagodi ethunzi lokufa siyadlula nje kuwona. Mhlawumbe nawe namhlanje udlule intweni einzima udlule intweni ezikhalisayo you are just passing by kodwa khona ke la uNkulunkulu akakisa khona ngoba ngasitshengisa uhambo lwethu akasitshengisa iprocess yethu siyibona sesiphakathi tha uNkulunkulu ususibekela uhambo loluhambayo indlela oyihambayo ijeni uNkulunkulu akakufake kuyona kodwa ngeke ugcine lapho ngeke uphelele lapho khona la uyakhona kodwa ubuyidinga leyo experience ubuyidinga lento odlule kuyona ukuze kulungiselele uze mawusufika phezulu uthi mawubuke emuva uthi bekufanele ngidlule lapho ukuze ngizothola le experience esengiyitholile. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.